Sunyane, and Kraza 90.7, Doma 101.3. Woko tuning radio, any decoder and so them. I know your Sompa FM or Nemo Marin fee. Sa Facebook and YouTube and so. I want to you choku. I am Sompa 106.5. Sompa 106.5. And somewhere ya debano. And any money be any say. Asante ne otumfo say tutu ene day of rekwama ban sebe ya womo emma investors ya womo dane womo ne de mining concessions ahodo emma womo dodo no a emfiro mining mu say yebeto galamsa se anasa yentuo no sofo a wo hwe mari bambomu wo ba yin sembia no adeafa ho Dr. Abdul Rashid Pelpo en wode atu dwase aban no ehwe nimu se anye kra million mienu ya eye enwuma de ebi ebebusu wo man mu sanso na Ghana Water Company Limited nso so asase a won mo kan sembi fa barakasi water treatment plant no ehu Doma Central aban krachi panyini ena wo mo ahye campaign bia se wo mpotem wo se de be ya mabunu a wo mo de wo ho ehye enuroboni mu no yebeyi wo mu nyina afiri mu ebeka ho ya nkrofo mama so de anso ka ho bi ni aboaboa no a enanso anopai yara baba so mo sa no pa no nsia kasebo wo padansie mu ne mapa ye ho dwo na ho tie ebetumi aboa ma wo dan no wotumi asie firi na hyase kopem na wie ya wara fo ne na hyane nso an se na na ka je company mecha ne nko ade no eno na ye papa adansie mu ne mapa na ncha na abenya de afiri wo sese na do plywood builder wires and cement iron rods roofing sheet eno na ka je si o na ade ba ko a dan se woto ne ma no a wasade ko jaw baby bia da pesa oko 0204345040 0204345040 and point homeopathy clinic na waso be free ankasa yade be na ha watetew ade wuchi na no wonsiato wojon baby a enye wo de bo adunsifo akonfo so na so nyine nkosi aga ko end point yade ne nyina last stop no wono mo beto ase de ama wo ensan so mabie mu kra na wase kumase wo krono mabo ahia ana kra wo shell signboard on ma Spencer's Road akra honum wo ba wo pa wo be ma wo prostate yade ehwa ana se wo dwonso a wo che ya wo nyina ta wo tu ase adema wo we ni nyimako nkaye bi ana no pe wo be che wo mo enka akosua aje wo akode adwoa tin ni medin mene Adwoa Asare Yasha ansem no ase na wasofo ya washo magana ya bambo mu nsemu ya Dr. Edward omane buama ana wade atudwa etrose sebre wo hwemu agana ban na ni abre no yie papa se wo befa kwani asebia so se ne be ya waman no galamse ho nsansem a ase yensuo ye kwa ibretuo yensuo no Ghana ban betumi etose na eno ada wo government accountability series ya eno Ghana ban ade asehye so se ne be ye na ebra no brano bia no abemu mpanyifo baba kasa wombe ya no ama oman ye hunu baabi a yakọ efa ne bambomuo afenso korampo no yasetere mu yensu a yanumu yaduane die mu ana fe woman no ankasa no yahunu die mu no ne nyina da ayade a Ghana ban afato no so no wato ne din sa government accountability series na anumu no na Minister for Defense Dr. Edward Omane Boama efa ne galamse ho no panyipa no koyi no erefa ho sei. The Ghana Armed Forces have played significant supporting roles in the fight against illegal mining, Galamsey. We are not out of the woods yet as a nation, but there is hope because there is a political will at the very top. We have reviewed the fight against illegal mining and have worked with stakeholders to reform the fight. The National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat, NIMOS, is a product of that review exercise. The recovery of several forest reserves early this year, which our forest guards could not venture, was led by the Ghana Armed Forces. Additionally, the Navy supported land forces in Operation Hall 2 to combat illegal mining along River Ankobra in the western and western north regions. The Navy's riverine operations along the Volta River, like Operation Oasis in Bui, also assisted in reducing the effects of illegal mining on the Black Volta.
I was your way so for your show, my bumper, so Dr. Edward Omanebwama. Nana Crocram one up and ye pan woman answer. And now, or Baba Trossa, a fan of Mabunons and someone on Sono. Ghana buying as in one conya, Sir Wabasha, Sian watched Mabru Pinoa. Titru National Service Personnel, no, what do one by Franti Chiemo Fanasra for Jumenu, now one much me who watch Nabino. Ghana ye pet, and Mabunuma, one of my boy, a bambo mua. South one so Anya Yapa ewu. In fulfillment of a major promise by President Mahama, the National Service Emergency Response Readiness Program will begin in a few weeks. The Basic Military and Emergency Response Training is a 6-week orientation training scheduled to run in 2 batches from August to October this year. 10,000 National Service volunteers are expected to kickstart this initiative with plans to increase the number substantially next year. They are volunteers. It's not compulsory. The areas of training will include basic military orientation, first aid, basic life support, disaster or fire management, nationalism and patriotism, loyalty and discipline, leadership, mentorship and physical training, among others. The core objective of the program is to equip the National Service personnel with the relevant skills in security, disaster preparedness, public safety. It must be clear, however, that the training program is optional. I was your returning carrier Minister for Defense, Yera Edward Omanebwama. Asantira otumfo say to otosumi no ene de ato aban no anim se beya wo mo ampepi ya ye dane mining concessions ahodo allocation ede ama wo mo a na ye consider wo mo a wo mo ye local investors e wo Ghana na ebrebia ye dwene amanonefo ho ansa ne abadwene timamufo no ho no wo kire mu se aban enhye na won dane niema eni kakra opanyini de nsem we nyina etudwa wabra so ye hyense ase no wo bo ade mu nipa eso empirifo ahodo bi efrat na ye ho ena fa minerals commission ekopie ne naso ewo menhia ahemfie na enhyiamudie no nyina ye se Ghana Minerals and Mining Act amamra 2006 at 703 no womo epese womo hye no womo yensa kire kakra edan eniemani na ade ba ko womo hye ne so hunu se womo pese womo de ye nananom ahemfo mpanyimfo a womo kebie womo no womo so gye womo adwenkire ansan womo betu na mo bisa no a womo etu enunti en womo de nhyiamudie no ekopie mu ewo otumfo na se na nkomodie mu no ena Asantewura echire mu ese Ghana onyankopon adom ye niema hudu bebre ye sika kokko ka ho nanso pepi si ebetu ni aye famra kwan so ni ebedanda niema ni a na se amanone investors ne nkwa na ye dwene wo ho wo se brewie duru saban ebedwene local investors no so ho say mine no see dey mo bia Ghana for ni enika mfama wo no ni abrofo be partner ya partner na sika no nka ha obi ka South Africa Johannesburg aye gold wo man na wo ye nyina ye South Africa for na ye enti so obo ase ye de ma ye ne bibifo ebisa na ye so ye de kwaji sika se de omo kan ya krachifo akosua mining engineering ne ye nyina enti fo mu nye eno na ne wo se eno ne asema da ho e wo se ye hwe ne ene Constitution Review Committee no hwe sa provision na wo constitution na ego mu no ye hunu ko ye de be fa so Western region, Western North, nyina mines wo ho na ho no nti omo ntime inform company me yemfa ma before ne yemfa nkopebusi ama ma yema ehofo no nyina nya adwuma na sika no so nka Ghana wei eye Asantehene otumfo osei tutu a otosumienu I was sorry to one upon Sakasiabono aso. Ghana Water Company Limited, Wamo and Nebuaman ye, was free and ne an opera de chrono, Odehyieba Ransford water treatment plant no, Wamo Abatumka cross and a baya, ever to me a boamans, yes, from quite to me a coso, I wore ECG at Macona Wamo power lines, I would one mashas ye a yim, was a way idea who ye papa panam sunti, a free bass and none opera non cono. Adekwapem basa no numu no Ransford water treatment plant no wamo abatum na akoba na sa no a amiaye bia ewo asantemantemu ba bi te sa kronom cementum heman amoaman enkatia asofia afa bia ya wodo ya kwawe wonyina adankwa ame adujama Ransford kronu amu ana fa bra ofenso na mo ade tuatuamu a akonhia tem ana fa kire krom bo aman kyekirem ane ahinkro kwa aman kwade ane akrofrom chese emiane de doso pa ewonu nyina no ana Ghana Water Company Limited atro se fra no pa no nkunin ade kopem enumenu no mu de
ensuo ho nsɛm no bɛhyɛ ase ayɛ bibia hɔ ɛwɔ samia ya mia awodo ambobo bosoi na mmofie no nonum ade kro no ano ensuo no bɛsan so ababiem na we no nyɛ bi a wɔmom ɛna wɔm mfidie ho atechema na mmom wɔsɛ ne medi kaka na hyɛse no ECG adwumako no power lines bi ɛna ɛwɔ sɛ wɔn mo yɛ nsiesie mapa ɛwom enti na sɛ edisa sɛ wɔn mutumi etu saa na mo no na etumi ɛboa wɔn so wɔn se ya kye obi biada pi na mmom ɛmia ya wodo a saadie beham wɔ no wɔn srɛ sɛ mo fa nkyɛ na efiri bɛsa no menu nsia ade kro no ensuo no nsɛm ɛbɛsa babio Oswofo ya ohye nnwuma ani apadie ensem so Dr. Abdul Rashid Pelpo ene wode ato dwa se binary ata so pa se anya bi kura no efie nan ya eda yenim no 2 million jobs de wombema na busu se chapo ewo maimu na mabunu no anya bia ni nyina kan hyehya hodo a womudi gu akwan mu se de be ya se ye wie suku ye nya adwuma nye na unemployment ho asem akoye bo wache bidin wo Ghana ha na wombehye na womaye bibi ede afa ho wabra woni nsem twofo etwetwe nkomo no wode to dwase Ghana ha emabuna womo anya adwuma nya womo da so titi fie no be ohamu enchichemu edunum ase afibia no kwa ena ekosoro wose oba abibremu atoye hanom eseya Ghana ka manya hodo a enwuma ho nsem akwakoye den pa ede ama emabuna no nti ena ban no ehwese emfihia nan a eda yanim die wombeye ne wombetimi bia beye den die nanso kwan bia so no eyade enwuma no anya kura 2 million die wombenya bi ede amomanfo aye. We have come to office and realized that the total number of young people who are unemployed range between 15% and more. We have taken note of that and we have launched into it very aggressively, and that's how part of our effort is going to make sure many of them who are not employed here can be given temporary jobs outside the country, and when they gain some experience, they come back into the system well prepared to function. So all the jobs situations we have spelled out by the Youth Empowerment Program are only a part of the total effort we are doing. We intend creating 2 million jobs for the 4 years. It is our commitment. Dr. Abdul Rashid Pelpo, swafo a wɔhyɛ enwuma ani apadie so. Na oyatro bi akoso awo Kwabri East Kropon no emu we your mother share ya one moten tonso awa santemantamu woman na de sa woyatro no ahyehye so awotro se womo awo Abubakwari Limited bi ewo ntonso honom na dwuma wo die ewo ntonso no kyese enya asem keto makura ene concession wagiri se tam ena wo sensase ensakoba no se mo ba no wono papa ya etumi kura bebo won mo damu ama adehye no won mo damu na se wo yam kura hyehye wonom anam so ama adehye ye won tonso ade ye yenko wo ye kyere pa ahyehye so makogyaboa ye den atrosa fedi aye na nka ye kura na nka kwawi wo mo papa bi na hu sika banka wo nsakura kebia na mabunu no enyam wadwuma ye kura de ankanya ya mo baba se won mo dan asa won mo sase ewie kyere sabio asa so ye nneoma ensem fata de akyere wo mo a enya de wo beti ase na wo sesa de kura hyase yi won maka ho asem wo mamre bi atwa mo ban na msinia na wo Kwabri East Kopon mu papa no won mo se no na so ankwankosi aga na msunti ade ba ko mu ni mpefie sa ban no ene Kopon na crash for won mo tie ayo ya kyere ne strike enu nti na wo mo de ahyehye so se wo mo yo ya kyere na Ghana fon so ahunu bi Brian man boni kwa me redu kopie mu no sei na emapunu no ese no Wadawroma who say anya bone ba bia China fo no omo ya adwuma no me amegya okubefuo amukokofo omo abetiti asase nyina say wo quality omo betu eka 3 months ni omo makare ya che nation mo fra ya samra ya ba ya demonstration say ba bia omo ya adwuma no kwa ya tentime so kwa to mi asase odie yo ya tuafo ade ya ba Abusua waya de share wa santemantamu tonso Kwabri East Kopon mu ane yete wan man kana no achi ne sedabi asamba se ya na se nwakwa ko hia se bo primpanyifo na ye de wan mu di nkomo ye ne aba kwache panyina wa Kwabri East Kopon mu no nyafo Joseph Amankwa Nurudin anso akasai en watch so wo basre pa se afanu no mienu nyina ya mabunu no empanyimfo anafei sa Abubakwari Limited ya won mo bo mo suboi wo mo nyina amana matena se e matena punuti na won fa yie enso entumi ntu yie
Omani nyina mfa wo muntu mambo media no yedi na beba ni say mo ma kwan sa bre ma demands a wo mo dia bre ye na natural demands o ma ton sa so ha o ma ton sa se any sa se wa for natural demands dia ba ko ne say contractor no eti ba fa create ne ko fa problem ni ba esi amini mo kase ma contract contractor ne say e kwan na wasi no enso ko fa ha ba o mie kwan ntum kama wo man nya kwan ko fu dia ne dia e wo ba fa na chi dia ne dia wo ba fa no mu no aba mo ho sisi ni ano eni ba no mo yi o mo ana mo sifo no mo ha office eni ya na yan trans na yan be kwa be fa so a e be ma ko mu ye abanto so produce. I was your way I banker chipanyina or Quabre East Croponimu one monyan for John Joseph Amankwan Rudi Doma Central aban ena musini yonunya for Dominic Adoma Meyawo na wodi atuja ya woche se niema bi koso ewo empotem honomu a eya jinsemu ni tichu ene emabunu a womde wom ho ehyehyehye enuboni enum emu enti won wankasa afa to ne ho so ya woche se awareness campaign bafua ena wa launch ewo empotem hwene ne nam potem ahodo edwa ahodo emu ensore mu se de be ya won bebo enuboni hu dawuro na wo mama mabunu no ahunu ensunsanso boni a ewo saa ade no mu wo manfom ho ankwanko hyemu biem afutuo kese no wode kɔ ade ama awofo nso wo se enye mofra ne nko asede nemu awofo no so yesa wo mutimi hwɛ wo motenetene wo momma sede be ya enima bi a ensem fata wo mde wo ho hyehyemu enne trauma do ne red ne ye ho nkoro ne ba ne nyina no wo mbɛhwɛ no ma twe mo ho ade afiri ho no ba no be fra ba bi red be the same no ma ojina o na ye so na da chamado marijuana cocaine heroin ene de o ya kra wo mi se super glue a nka o mpabo a na wa de tia o de so no ni be the same o do hwe akomu na super glue kra ka wo sa no a se de si yo no wo hwe akomu ma me no ne papa no wi ase de say ne se bi wa le no fo no be ma wi ase na mo ni paka kra bi so hu se de e ko so a enye no wo mo wa no a wo ye hwe ha wanka no no woboma o say na ide aba and say sunti nyina no me na ambassadors ye kufia ye ntu ye manfo enu achi ena wasan akiremu ese emabunu nansemu ne tichu wo mdo mo ho ehyehyehye empena twe rough say wokofa bema kura wonfa bema baako woka beye nan enum boso chese wonu akasa wanye hye woje ha ena sesi a mema no wo maba no so dodo no a wo yi ma one nko ade enye den ode wachi beka fom enti sa multiple partners no a ema ne mabru no wo mde wo ho ehyem no wo se enya ade a ebo akra eno ka ho bi ena ma emprewanyinsan asore ewo mpotem we no so no ede nyarewa hodo dodo no a ena ebanti wedi ada ruma wedi afutu ekọ ede mama bru no se NDC aban ede hihya hodo aba ye nyuma national apprenticeship program ne ne metete sesa wo se wo mun take advantage na wo munya bibi emfa mo ma brabo so the American design na me atom edifri aya Ghana mampayo dikane kwa nkroma so ne odi northern scholarship buy and the crowd dey be aba say university so crowd ko first year school fees basanda acha wa wofo asale dey adefo from by national apprenticeship program obeso edwuma koso no free nti asabi oba ha wo no be pre akwa finance and edi atoro so abra senka utin ko school ana usua de na enka unwie no na wanya usane dwuma na wanya ni ndie bi a obechinja abo bra awofo mi sire no you got a role to play ya man kasa na sena mprowaje sene si koso na ha adwen abortion multiple partnership we aye Doma Central aban krachi panyini onunyan for Dominic Adoma Ameyawo Anopano siaka siabona wuchi for SOMPA 106.5 Accra Shannon son sa adansie mu nioma die nipa ya jana dia tumu sa ewaso kokoto adansie mu nioma free nchen Ayonana Kajasi Company Limited. No the end of the Asanya CEO aye papa na esa chanso. Wasin chirima beba beto ane en chirima beba na warma sa beto. Wasana duana wo cement na iron rods, building wires, plywood. Ninyina no na Kajasi Company Limited tumbio. Enti wo powra na hye ho no mo a wo mpie. Wo be pia kire wo nioma wato ne nyina ade awie de afri na so ye nam so nti Accra na se Kumase ne branches ne bi ewo ho 0204 345 040 0204 345 040 and Point Homeopathy Clinic
was obey free. Shell signboard on more Sprinters Road, Accra. Kronoma Bohia and Wokumase, a war na wope, prostate yet ye, and a premature ejaculation, Bama Wadiano, Wojon sorry, Yanua Prumudiakan to me yet to maybe more. Qua end point, homeopathic clinic na doctor for and show, kidney yet ye. And there was sour bread born in our wama bimu pa. So bet me asher na wadumujuma at Yamawo 0244 867 068 0244 867 068. Secure sanitary pad and our buy. I was what to me feel secure the bra. Wakasa wa bra no asungo na a secure sanitary pad now the best is you na atumi achade amawo we na moama rashes bi ama megu ho sanse ehemu dum yenu afeso so na eboa eyi rashes ni heat ni ade e de free wo pa ho mama excellent cosmetics e wa santemantam kumase wo kwa benya dodo mu no watu wo wadom pizza tanasa kwada so estate taxi station on mo 0243 862-158 0243 862-158. Ye generation ya tan ho. Ye basaba. Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what about to be a new? Se me feel London, eko US. Na no crowd who crowd from me mama nia. Na papa mo ho te say. Awurade aduma haboko. Na kujejesi, eko bosim penemo. De woton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo boduma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bondi sa na. Hey papa, US hakura de. Na kujejesi company limited ajiba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam dia. Obia se na kujejesi company limited. Na matese wo bie depo kesie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, eye no kura pa. A police station in Chenhua. Hey, a kuoba sempre monono. Onye mereda. She, we kura no miensemua ene obi en foforo yawo. Ba ko obu akwase paase kumase. Ene ba ko so pokura se nkran ha. Obi ase na kodwodasi eye bemaba e wo dansi mu. Oton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just say the board dance ro. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wudu kuka mu a, wo de kodwa free. Akra wuyi kaswa depo eni pokrasi de no kra to nchen a wo sa wo bu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wo sa bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntem edwusu Akra road from opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of for the Frey 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujejesi Company Limited. Hey, a Kuaba Simprimo. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the OBN himself a prostate. Na baby multiple screening. Emma Huni Etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Hofa baby and Ajjo. Na the friend premature ejaculation. Bear maybe a one would offer Kwakwesi. Asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa e ma ne mema mo pa wo eye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hye wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de eye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se wo be hu Endpoint Homeopathy Clinic e wo Kronoma Bohia ena Akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo Sprinters zebre friend share signboard no hudru na obusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obi an ebe kire for Endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wa mo da mufua Kweku minim se wa yeshe me kwa manane na so eboni show ho embaso Malehonsa Pello. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla.
TV, Emma Akituapa. Emma Akituapa mpabesua da mu asesem atwen yei na yakọ asanso ababiem yetoa ensem no eso. Na Professor Kobi Mensa, Executive Officer de Ghana Tourism Development Company, and now Wabaman yes and nay, one more efa equine shebia so sunny baya, woman one can say a concert once and some nobaya konobayanica, natural drum at the Abrawomei, was here once a BBM mono the Papa Biano Bono Batahondia, now so sworn from one of the Bessiano, one of your Bayana Famudia, na Ghana Tourism Development Company, Asafan to Mapa F review. GTA clearly mandated to promote the country, and to regulate. When you take the word regulation, it also encompasses promoting best practices, promoting, the image of the country internationally, etc. So the GTA's mandate is clear. The same as GTDC's mandate is clear. They said that you are the commercial arm of the ministry. Go and look for money, go and look for investment, make sure that you can help develop tourism. So that's why I say Ghana Tourism Development Company. That means that I have to develop new tourism offerings, help the industry to come up with new things. So I keep saying, look, we barely have scratched the tourism. If you go to EdScience, the Department of EdScience, and they're telling you about geotourism, you would marvel. I was your Chief Executive Officer de Ghana Tourism Development Company, Professor Kobi Mensa. Professor Roger Canton, a research scientist, and a bar fight against donkey extinction projector. One also any pennipa wada anom. What they are the sadia net to a buying enim say ni menu ya woman share. Na a jedia who draw ye koso a war a funum womo a honamno a tomuno. Womo embra sani menina. Na donkey heights no san ye can wobro from donkey heights ne ye donkey a funuponko. Ne wure no ha ne honam no na ye kire mu se nansen mu omanfo ton pa enya asem keto asanse wo mu gidi se eboa ye de niema hodo bi frafra eye ebebiduro ya sa aduro no ye ne ye de ma obi a ne moja rate se obi o wa anemia obi e bia moja atu na che ukoye Facebook page a emfonyino ne ye de bia to ho no e bia wo hunhunu bi da kona kwahwa asem America no obi e bia moja atu no ache ne moja re obi a wanya insomnia wontimi nane saade ne ye se ye de afunum no ne honam no e frafra sa ne ma ne ye de yes traditional Chinese medicine ne ye de mawa entempa obo se ahodi bia bo e de awura wumu enti yesi na nsemu de emwa no donkeys ne kwa ne yeku wo mo e wo Ghana ha no wo se yanhye na yampe bibi amfa anya amfa ho ebedu mre bi no wo pe donkey ni ba kokora no wahwe se tourism anase bibi sa akora no a enya de a wo benya bi e wo Ghana ha wo de nsem we nyina tudwa wabra emrase bedwoma bedweku a wo mo na hwekuayo eni nuane ni koko afeso so ekọ ne naso a wo mu ekodi nkomo enra. I just want to know the status of the legal arrangement and how that connects to our ability to fight the donkey trade, which the police so much require. Yes, actually, we are standing on the ECOWAS veterinary doctors who met in Abuja in 2014 and came out with that COVID meeting. Actually, that was the first document we picked up and said no, because the chief director of Ghana was party to that, so they didn't give it a document. So it means it's illegal. So we had that document from the group partners, and then later AU also came with the document and we said no. Then this one is quite something that we need to take up. Any equity ye Professor Roger Canton or a research scientist. After call be my son now British. Abarno asha see ya wode enhihye egu akwan mu sane ya baya. Ne mama pension e wonsansam wo no won betumi ahwesa anyam bia enfie no won bete so anase ebekoso agina de gina na belsen finhia nsia bia no won mo ye no se wonya finhia na duesia 66 years a na wotumi ko wahomgie mu entia no na da wono mo a kokopem 2029 sabetumi atwam na ano na ahwehwemu ane paade hunufo de ababatu dwa etrose ahweye betumi ahadwene sanse wo hwem kura no a afi bia no sika
akoba se nipa bia kwa pension a wonya no £800 per year bia na se eno no yade e be hadwene na be wie che nkwa nipa na pomde mu no ebetumi ama na to apenam so nti won mo nkyerase na wonsi won konya enhwe se anyam bia no pension age ni won bete so anaso obesan so apagam ama na sanso akonanim bi we so ana ye gina na no pano siaka se bone yete asie ansam wo yede bai no de makoti no bi ene sei Asantiwura ene de ofra kwama aban se womo dane mining concessions de amo manfo a womo endwene timamufo no ho ansana obi man sofo abem sanso na Dr. Edward Omanebo amanso abamane yesa galamse no abane gwana moso a otu Employment and Labor Minister ene de atu dwase mfie nan a eda yenimi womo hwe nim se 2 million jobs de womo edibema emabunu no aye Ghana Water Company Limited ashase nyame ya tomu a anopa no nkoro kopem no num Barakase Water Treatment Plant no ombetum kakra Doma Central aban krachi panyini ene de afutuo akwa mamabunu se enrobone de enya de sese wom de ho ahihye mu kra AKOSUA KODIE ADWOA nimidi anopa mene Adwoa Asare